Reka rero dukomeze nta gutinda tugende tubabwira nandi makuru atandukanye, amakuru agenda avugwa hirya no hino ku isi ndetse ku mugabane wa Afrika. Twerekeze mu gihugu cya Senegal turebe ibya Bassirou Diomaye Faye. Uyu ni perezida mushya w'iki gihugu warahiraga ku munsi w'ejo arahira kuyobora kino gihugu cya Senegal gifite umurwa mukuru witwa Dakar. Reka rero nkubwire ngo njyewe ndi Alpha niyibigira, iyi ni Alpha TV ni Rwanda televiziyo yanyu. Ushaka kugira ngo amamaza hano iwacu biroroshye cyane. Duhamagara kuzo 788 95 788 ubundi tugufashe tukubera igisubizo muri business yawe nkuko bisanzwe, kuko bitiro tugwe nabo muri Stake Kigali, tugwe nabo muri MUA Insurance, bari kumwe natwe muri gahunda zacu z'iki kiganiro cy'amakuru y'ubusesenguzi karabaye. Turasesengura tugendera ku murongo kubyo mwifuza byose. Nabwire ngo uyu perezida Bassirou Diomaye Diakale Faye, uyu mugabo yarahiye kuyobora Senegal nka perezida wa gatanu uyoboye Republika ya Senegal nyuma ya Léopold Sédar Senghor. Akaba rero yarabaye umuyobozi wayo wa mbere, ndavuga muri aba batanu hakaza Abdou Diouf nabaye perezida wa kabiri, hakaza Abdoulaye Wade wa gatatu, hakaza Macky Sall wa kane, ndetse n'uyu Bassirou Diomaye Diakale Faye perezida wa gatanu w'iki gihugu cya Senegal. Kaba rero ari amakuru tujya tubagezaho tusesengurana namwe cyane ko muba mubizi byinshi, ariko uburya kongera kubagezaho aho bigeze nabyo ni byiza. Rero ni birori by'irahira rya Bassirou Diomaye Diakale Faye w'imyaka 44 y'amavuko, byitabiriwe n'abakuru b'ibihugu bya Afrika benshi n'abahagarariye ibihugu byabo na za guverinoma. Rero akaba rero uyu bita Diomaye Diakale Faye Bassirou, uyu nguyu yariyemeje kurinda itegeko nshinga n'andi mategeko ya Senegal. Yanatangaje ko kandi ngo azakora mu rwego rwo kuzana impinduka nziza muri kiriya gihugu cya Senegal. Akaba rero ngo azabikora mu rwego rwo gufatanya n'ibindi bihugu bya Afrika, ndetse kandi ngo akaba azakora mu rwego rwo gukorana neza n'andi mahanga ya kure. Akaba rero ariyo ntego uyu muvandimwe Bassirou Diomaye Faye Diakale, perezida mushya wa Senegal, yarimo yiyemeza ati nzi neza ko ibyavuye mu matora bigaragaza cyane icyifuzo gikomeye cy'impinduka muri systeme y'imikorere. Akaba rero yaragarutse ku bantu batandukanye bapfuye bari mu myigaragambyo yo gushaka ko ngo habaho izo mpinduka. Aho yavuze ati nzakomeza kuzirikana ku mutima wanjye ibitambo bikomeye byatanzwe. Akaba rero yaravuze ati ku bitambo byatanzwe na buri umwe wese, ndetse na abapfuye abacitse ingingo n'abafunzwe baharanira impinduka kugira ngo rwose ntazabatenguha. Nzashishikariza Senegal yaba abari hano n'abatuye mu mahanga ku mushinga w'igihugu cyunze ubumwe kandi gifite ahazaza harangwa n'amahoro n'ituze. Uwo ni perezida Bassirou Diomaye Faye, uyu mugabo mushya ku ntebe ya presidence ya Senegal, ufite intego nziza nk'abandi perezida bose iyo batangira kwiyamamaza. Urumva ko rero byamufashije kugira ngo agaragarize abanyapolitiki bari bitabiriye uwo muhango ko afite intego yo kuzabera iki gihugu neza kandi muri systeme y'imikorere n'imikoranire n'andi mahanga ya kure. Ku rwego rw'umugabane wa Afrika, perezida Bassirou Diomaye Diakale Faye yaravuze ati uburemere bw'ibibazo bihari by'umutekano dusaba kugira ubufatanye buruseho hamwe n'abakuru b'ibihugu bagenzi banjye. Nongeye gushimangira ko Senegal izashyigikira ingufu zishyirwa muri gahunda yo gushaka amahoro, umutekano, ituze no gushyira hamwe kwa Afrika. Umva ko gahunda ye yiyemeje iri muri bimwe mu by'abantu benshi bari biteze kuri kino gihugu kugira ngo bashe kureba yuko koko ibyari byarakozwe na Macky Sall na bagenzi bamubanjirije uyu nguyu ko yaza akarenzaho agashyiraho uruhare rwe nk'itafari ryatuma iki gihugu gikomeza gutera imbere mu bikorwa bitandukanye. Ku rundi ruhande rw'ibindi bihugu rero by'inshuti n'abafatanyabikorwa ba Senegal
bari baje Perezida Bassirou Diomaye Diakhar Faye yavuze ko ngo azakora ku buryo Senegal ikomeza kuba igihugu gifungura imiryango kandi cyemera ubuhahirane bukorwa mu kubaha ubudahangarwa bw'igihugu cyabo bijyana n'ibyo abaturage babo bashaka kandi mu bufatanye bwungura impande zombi. Nyuma y'ijambo rye rero Perezida Bassirou Diakhar Faye Diomaye yambitswe igitambaro n'ibindi byambikwa umaze kurahirira kuyobora kiriya gihugu cya Senegal, agakurikiraho gushimirwa rero n'abayobozi batandukanye bari baje mu birori by'irahira rye byabereye i Dakar mu murwa mukuru wa kiriya gihugu cya Senegal. Muyobozi rero bo ku rwego rwa Afurika bitabiriye uwo muhango w'irahira rya Perezida Bassirou Diomaye Faye Diakhar harimo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda wari uhagarariwe na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente n'abandi bari bahari nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru byahariye byitwa Seneweb cyahoze cyangwa se cyariya muri Senegal. Hakaza Perezida wa Gambia Adama Barrow akaba rero yarahari, akaza Perezida wa Guinea Bissau bamwita Umaru Sisoko Umbalo ndetse na Perezida wa Sierra Leone Julius Maada Bio akaba nawe yarari aho ngaho. Hari kandi na Perezida wa Nigeria ariwe Bola Ahmed Tinubu unayoboye umuryango wa CEDEAO ndetse uzwi nka ECOWAS. Hakaza Perezida wa Mauritania Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, hakaza na Perezida Mamadi Doumbouya nawe rero yarahari mu banyacyubahiro bari bitabiriye uriya muhango w'irahira rya Perezida mushya wa Senegal Diomaye Faye Diakhar Diomaye twari barahongaho cyane. Abandi ni Vice Perezida wa Cote d'Ivoire bamwita Tiemoko Meliet Kone, hakaza Perezida w'inama y'igihugu y'inzibacyuho muri Mali bamwita Colonel Malik Diawi ari kumwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Mali ariwe Abdoulaye Diop. Hari kandi na Perezida wa Afurika yunze ubumwe ariwe Moussa Faki n'abandi banyacyubahiro batandukanye bitabiriye uwo muhango w'irahira ry'uyu Perezida Bassirou Diomaye Faye Diakhar warahiraga ku munsi w'ejo mu murwa mukuru wa kiriya gihugu cya Dakar, anashimangira ko azagerageza kugeza abaturage ba Senegal ku byo batabonye ariko bakazaba abikora muri rusange. Ibyo byose ariko bikaba byaraje nyuma y'uko uyu mwanya yawubonye nyuma yo gutsinda amatora nyamara ahigitse abagera kuri 15 barimo bahatanira uyu mwanya wo kuba umukuru w'igihugu cya Senegal. Ariko gutsinda kwa kuyu Diomaye Faye Bassirou byaturutse ku kuba yaramaze ibyumweru bibiri byose avuye mu gihome, ariko kubera yuko abaturage ba Senegal bifuzaga yuko umugabo bita Ousmane Sonko uyu nguyu yagomaga kuba yaza akaba yahigika uwitwa Macky Sall batavugaga rumwe muri kiriya gihugu, akaba rero uyu mugabo yaraje gusa kwangirwa kuba yaba Perezida w'iki gihugu kubw'impamvu zitandukanye zatanzwe na kiriya gihugu, maze aravuga ati n'ubundi byose kimwe reka nkiri imbere uyu muvandimwe bita Bassirou Diomaye Faye abari we wiyamamaza, maze abaturage kubera gukunda Ousmane Sonko bahita bahundagaza amajwi kuri uyu mu Perezida muto w'imyaka 40 y'amavuko Bassirou Diomaye Faye, maze abasha gutorwa kuyobora kiriya gihugu cya Senegal. Nta kindi rero uyu mugabo w'imyaka 40 y'amavuko Diomaye Faye yakoze uretse guhita ahereza intebe ya mbere muri guverinoma uyu bita Ousmane Sonko nka Minisitiri w'Intebe wa kiriya gihugu. Kaba rero arahiraga nyine agaragaza ko nyine agomba gufatanya n'uyu mugabo. Ubwo rero yarahiye ku munsi w'ejo, nabwiraga ko n'undi yarahiye ku munsi w'ejo mbere y'abayobozi babarirwa mu magana ndetse n'abakuru b'ibihugu batandukanye. Akaba rero akaba ari mu mujyi wa Diamniadio byabereye ngaho hafi ya Dakar muri mujyi nyine nk'uko navuze haruguru, ariko akaba yarahise ajya mu
umurwa mukuru wa Senegal hari ariwo Dakar mu nzira aho yagiye yakirwa n'abaturage batari bakeya cyane babarirwa magana bari bishimiye ko rwose yabashe gutorerwa kuyobora kiriya gihugu maze nta kindi yakoze gusa mbere y'ibyo byose uwamubanjirije Macky Sall mu buryo bw'ikimenyetso yahaye Faye urufunguzo rw'icyicaro gikuru cya perezida mbere yo kuva mu ngoro avuga ati akira nguhaye ikimenyetso cy'ubuyobozi bwo kuyobora Senegal. Binavuga yuko uyu mugabo Macky Sall perezida ucyuye igihe yahita ahungira mu gihugu cya Maroc mu mujyi wa Marrakesh aho agiye kuba mu ngoro yaguze hariya n'umuryango we kubera ko afite ubwoba bw'uko iyi leta ya Diomaye Faye itazamugwa neza bitewe n'uburyo ki yari yaramutaye mu gihome ibyumweru bibiri byose kuko atavugaga rumwe nawe ku butegetsi. Gusa byahise biha amahirwe uwitwa Ousmane Sonko w'imyaka 49 y'amavuko wari umaze imyaka 2 ahangana cyane na leta ya Macky Sall. Ubwo rero wari banamuje kwiyamamariza kuyobora iki mu matora yo kuba yaba umukandida mu bashobora gutsindira amatora akayobora kiriya gihugu. Ubwo rero akaba ari wanagennye uyu Faye cyangwa se uyu Diomaye Faye nk'umusimbura matora ya perezida. Rero uyu perezida mushya yese ahindura uwitwa Ousmane Sonko w'imyaka 49 kuba ministre w'intebe wa kiriya gihugu cya Senegal. Ngibyo nguko rero iby'amatora yo muri Senegal ko yagenze ku munsi nako ibyo ko kurahira k'umukuru w'igihugu mushya wa Senegal ndavuga Diomaye Faye. Uyu nguyu akaba rero ariwe waramukijwe ubutegetsi ku munsi w'ejo tariki 2 ukwezi kwa Mata mwaka wa 2024 nk'umuyobozi mukuru y'umukuru w'igihugu cya Senegal. Bibutsa ko u Rwanda rwahagarariwe na ministre w'intebe Dr Edouard Ngirente urahagarariye perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame utari wabashije kugerayo. Nuko rero umuhango w'ejo muri Senegal i Dakar wagenze kwirahira ry'uyu mukuru w'igihugu mushya ariyo Diomaye Faye Diakale.